จิงร้อยพระสปะหันเรียวขันได้พระหันเรียวขันได้กันติพันกิจินเท้ากิขมิลันตีเฮรเฮรกิจิงปันเปาอุบเลยยาอุบาเดยบัญญโรจุนมกิจินเท้ากิขมิลันตีเฮรเฮรยากิจิงปันเปาอุบเลยยาอุบาเดยบัญญโรจุนมมินิชิมลังนักสลาหันเรียวสปะสันพาวไลหันเรียวสปะสันพาวไลกักเตียนอุบเลยงาอุตรายกันราดงันคลีกิจิงเต็บจังกีงันเสเซยกีปัดงันเซลัมเปียงยกีชากิรีอิสราเอล Andang akli yaki jintab haki balatap yaki beriu jonga
Bat lasay yaki shabar kin setip bangalong utray. Ngan sabo yung mensim jonga haki ngan sapen im biang yaki. Bat ngan saay bakin syong hagari jongki hi. Hangta kin setip banga utray ngalakular bat ngan sapendep nga utray ngalakran. Kesembut lengkot. Melong utray, melong ukres ukun ublay beim. Melong Chris kun ublay baim. Misyong hakamon jong ukpa. Melong Chris kun ublay baim. Kaburam hau ukpa bat ukun bat mensim bakun. Melong Chris kun ublay baim. Shim ka number jing roi. Henriu spa sao pun nyaw. Henriu sao nyaw. isi barem di koti isi barem bat kumjuro jangka federation bani let chatai sha din bani ya ke presyon shuabat sedang ya kamas ke isi jangka federation kumjuro jang isi barem jangka nosan dasis kin subhaban let chatai sha din bani ya ke presyon Shakaslan riu spa san pusau. Kijing duai. Ngi duai ha ukpa ubalapa yu mensim bakun wan ra ek jing shai bathamai ha kidok nuat jongi. Kukan ra tapa ni jing shai jong mensim jongmi. Long balakar khu mami utrai jong jing shai baro kijin thau kingu kidam yami. Kukan ra tapa ni jing shai jong mensim jongmi. Da kajing mi pat ukun jong mi la pendap ya keperthei da kajing shai lengba kajing ai jong mensim jong mi tu kajing shai jong mi kan phalang ha ka balang Kukan ra tapa ni jing shai jong mensim jongmi. da ka bor jong mensim bakhu jong mi kisanran kilakan mau kan diang ya kajing hikai u jisu the sei yu mensim jong mi ha ka balang bakan bat triang ya kata kajing hikai Kukan ra tapa ni jing shai jong mensim jongmi. Ko jing shai jong ki jait pen riu to ting shan ha ki tu ki padon ka jing dum tu ple ki don nu jong ki bekin la ban pediang yame u play
kupa jongi ning kalau aku ikut jumi kalman ki ma jumi kalau kaman jumi akndo kumba ning tu ai minta jimbang jungi kebala kasi patuma ni kirin kan jungi kumbani ring ma pibeles ni ini wala ilang ni syang jimbusha andre tu pelai ini nakasiyo amen tungin ya duai ku play mi ubala penya ya kajing em jongi da kajing start ba kajing em tu weng tu kendat no yang nangi ya ki ki papenjat yangi batu ai hangi tang ki ki bap mentoy bat pen bhai yangi dau kris utrai jongi Tementang itsa ya keu hakane kaduan kedepan hakaban sepenlong ya kaknya kekriam kejongi bad barok ngi pai ki jong blai ki khon jong blai ngin pecha kane keduan hakaba mangi ngin yo ban pendon burom ya lau nong thau unong bu bad ban yo ban yishim menta har kom badai ya kaknya kekriam temeta ngi khot hakaba ngiskot kuaya bakan ya lami ngi ruais dang kin saya ya ke person ban kiu sene kaduan da ke alam jok kena duan hadin kata presiden jong ka non-ston dasis unra ya ketin ke jong blai secretary jong ka non-ston dasis unra ya kading pna ban wanra sene kaduan hadin kata berkot kidikot jong ka isi barim kin sabut ya kaktian ke jong blai badia kading pena bat kum joro ka federation kan sabut lang nadin hadin kane kin sabut kilang do berkoi bat ulang do sat jongi unsawan nadin tinma kata ngi kipai ba kipai ke jong blai kan kapor ngin ya penlai jingmut ha kan kapor da ka bamangi ngin penlai ya ke jingmut ja berkat ke jongi kadonot ke jongi kamen sem ke jongi sya kaduan ke tepat nama kata ngine yang lang da ke bangi khot ya ka kuayar bahkan ya lam yangi ya ka jing ruais dang ya ka mas bakoi kadam bo jing ruai lai spa sau pulai lai spa sau pulai yang lang barokoi Jam ya
Hello, a very good morning to you everyone. My name is Nereus Imle, New Northstown Divine Savior Parish, Northstown Diocese. Khi mapiro, banlet tray, hakabri so wan, kajong try. Matthias Arpel nhiều. Katno ka itnat ki jadjong kito ki bealap ya kubor ke babha. Roman Chipel Katsan. Kupai baik ke jong blay ngayang hang ne hakerteng jong kasjuk sang ramba. Catholic Northstown Diocese. Ngai kublai kerpang yau presiden bakal sai jadi yau peniau. Yau sekretari baksil basas imli. Bat ye kedekot jong kasisi jong kasenjuk barok kawai. Kibal ai hanga ya kenekalat kakabuksiar bangun kuren diang subha diang burom lang ya pi barok ha kan kapor nangkong nang syap ngai ngo yo blai bat ngap diang sungo da ka jing e ya me ko jisu kaba mila yat lang bat ngi mila lam yangi mila don rengkat bat ngi ha kan kalpung jong ka jing e ku blai sibon ko jisu ngilia iya me Ngimla bani iya me de khmat breu ko jongi ne de ka khmat jong ka donot ngi ba mi don rekat bat ngi hakan ka por ngadap da ka jing keman ka bakrau ban priang burom bat kerpanga yaun dosat jongi usos emblay umus Reverend Bishop Wilbert Marwen Bishop jong ka Northstown Diocese Bala pelat ya kapor kabakordor bandon lang bat ikirang ba hakan ni kapor rengkat bat ka kenya ka kenyam ka kriam hakan ni kamas bakot kabangin sa simban talang kublay sibon bishop e ha ka ju kapor ngap diang sungo nado kadonot yau soblay reverence Father Ansam Nonglang ubadai ubikal general jong ka Northstown Diocese. Ubalay don bat ay minsim barabor yang ngi kasenjuk ngi pediang subhaya pi Father hakan kapor. Da ka jikman ngap pediang subha yaulong do soblay Reverend Father Judge Jaran wala Father Judge Jaran Ubadai Chancellor jong ka Northstown Diocese, Kumjorio Father James, Usoblay Reverend Father James Semle Anderson Semle Ubadai Umission Procurator jong ka Northstown Diocese. Ngapdiang subaya pi baro arngot Father kublay sibon pilawan lang batngi. Ngapdiang subha bat sungo yau lengdo Soblay, Reverence Father Sylvester Nonsek, spiritual spiritual director jongi jong sejuk ubala traisitom badialam yangi syakane kajing job kapa mentakasngi keblai sibon pada filadon rekat berbor batraisitom dalam ta jongi with my great pleasure, I would like to welcome our respected chief ministers, our beloved state of Meghalaya, Sir Conrad K. Sangma. Even who are not present here, but he conveyed his message to pray for us, all of us here. At the same time, I would like to welcome all the MLAs and MDC who are always inspired
and present with us today, especially Badang Medba Lungdo, the Cabinet Minister of Meghalaya Government, and the local MLAs of this Marang constituency, who always lend his helping hands these people of this area. I also welcome Sir Shakliar Wajri, Gabriel Walang, Methodius Dekar, Renekton Tongkar, and Pius Marwain. With my heartiest, I would like to extend a warm welcome to all the parish priests, the priests, brothers and sisters who are coming from different parishes of Nongstoin, Jowai, and Shillong Archdiocese. I welcome you all. Please feel at home, enjoy, and pray for us. Ngapriang keluj mensem, ya barokot ki pastor, ki teman basan. But kiway pat ki kedhon balang ki bawan, ha kane kalempong na kiway pat kisnong bat kampam na kane kasnong pendan umyong. Tong ini bolang ya kajeng duai how try ha kane kepor. Da kajeng kemen kabakrau ngap yang songo ya kinong kitkam bat kidikot estip committee jong ka federations ngap yang subha ya ki president ki secretary jong ka sangrang ba sanglong kemi bat sang samla jong ka Nongstoin Jowai bat Shillong Archdiocese ha ka cukupor ngap yang subha ya pi baro ki menteri belai lani ki head ketekes ki soda belai lani ki rangba balang ki presiden bersekretari jong ki parish baper but ya pi baro ki delegates ki balawan ban pensyit pensengan ban kejet ya kaktien ke jong belai ha kane kangu kadam belai ke jengi ngi pdiang sungoro ya barokot kilong kepa, kilong kemi, ki kon samla, ki kenaret, bat barok, ki bayas ngau, ya kene kasur ke jonga. Kado kadwai, bat kerpang ngas ngau banaingo, bat priang soba, yau sordar shnong, pendan umyong uba banat, semyong, badi dikot joke isi barokot jokan ke shnong. Ya kinong shong shnong, ya pilang barokot hagan kapo tong ya peci kemat kejongi kini ki kemat kejongi rengkat ki kemat kedono jongi syakane keduan ha kabakilndo kin sayo ban penmenta yau pu berkawan ha kado ha kamet bakasnam kejong Jesus Christ tena makata nisngau ban khotlang bat priya subhalang e piberkot ban isim menta da kejeng kejeng belai da kabas ngap iktin kejeng kublai syajarngo kublai shibona kublai kentian pediang sobha hakani ki Eucharist buku ingin sadwai kerpang nam takini jing temu jong i Melbourne Star rentatiang ida Horsa Nongsi, Frederick Wanyang, Ida Mary Dalin Wanyang, Wan Lamjob Nongsi, Alicia Meben Rilin, Iban Pensuk, Remika Daman Baha Lingdo, Rimiki Paul Rentatiang, Jennifer Nongbri, Nan Darwell Dakar, Judith Lingdo Marshallong, Yengs Kem Kupar, Dapika Lingdo Marshallong, Edius Tongni, Listiful Mary Yau Pnyau,
Raymond Lang Wanyang, Gong Jelinta Yopnyo, Fernando Yopnyo, Albinus Tongni, Tius Millen Yopnyo, Sunita Karmaulong, Sunita Nongput, Bursius Tongni, Meban Shans Kem, Remigius Wanbiang Sami, Priscilla Sangriang, Pius Marwain, Melinda Ridian Sangriang, Etilda Sangriang, Don Borlin Paryong, Ethan Sangriang. Sobhaya yang baro. Ha kekerteng pa badukun badumen sim baku. Kacingaya chung try chung yip Jesu Christ kacingi chung ublay. Lembat kacinga slok chung men sim baku. Kindon ringkat bat pi baro. Ngia ro pendon buram ya ublay trai kanrat ublay unong bu unong tau chongi. Ngai ngu ya ublay nagabenta kani kasngi ko men ko para nagabenta kani gaching ya lumlang ya ki longpa chongi ya ki rangba chongi chongki lightly ki diocese ha kani ka Parish St. Thomas. Ngai gaching kublay ya kinong yalam, kinong penyat, bad ya pi kibashim benta hakane kalempung kabak itenat bad kabas ngau kemen jong gajing ya kendu lang jongi. Ngai gajing kublay ya babunarius balap yang subha yangi baro iway pa iway hakane gajing lenyam kaba menta gasngi. Ngai gajing kublay ya kilendo jongi Vicar General Fransem farar Parish Priest Farar Venki Friday, ya Farasil Director Jong Kisang Rangba Jong Kale Leiti, ya ki Padar Jongi Baro Kebangim La Pan Nganum Jer Kerteng Hangne, ai kublay ya pi Gilando ba iej Baro Kibalawan Ban Senran Bat Ban Duai Kerpang Hakane Gasngi na Gabenta Kilong Kpa ba iej Jongi. Ya pi Kinong Yalam ha ka imlang salang hapo ka state chongi ngidon ru hangne hoj ya MLA chongi MDC bat ya I mapala Vincent Pala ibala don ringkat bat ngi menta ngai ka ching kublay ya phi baro kinong kitkam jong ka shnong bat jong kabalang hakane ka dong ka than kublay shibun ya ga jing senran jong phi kinong mi khmat jongi hapo jong kane ka state Meghalaya chungi ka jingdon jong phi ka aiman sim yangi kirangba aiman sim yangi ki khun jong ublay ya phi kolong kmi ba ye ki bawan ringkat menta ba ya phi ko samla bi ye ki hebbarit ngi don menta ba hangne ban ya dwai ringkat bat kilong pa bi ye jongi ki badai ki paya jong kaying kasem kipaya jong kabalang kipaya jong ka shnong ka thau kipaya jong ka imlang salang ngidwai nagabenta jongki bakin nang khlan barabor ngidwai nagabenta jongki bakin job bandubla banyale ban job ya ka jingim hagane ka perthai bakin long shisha kita kibala barabor ban kershan hakti hakjat ya ka jingdon kam jong ka ying kasem kabalang ka shnong bat kari bat ka jaj penriu ai kublay phi baro iway pa iway ko men ko para bi e dagaman sim ka bas ngauret ngimla ban don ban im ban sa hakane ka perthai klem ublay bat kane ka jingknya ka ba man tagasngi kadai ka khot yangi ba mangi tongen ong hau blay trakan rat kublay medon hangne bat ngi pan bor name ba man tin lenti yangi ba mangi ngedang la bandang yai yat saprang kat kum ka chingkwa jongme hakane ka chingim jonge kane ka perthai ko hen men ko para ngai ka ching kublai ru ya ki sister ki badwai berbor ki bakerchan ki ba ya don ringkat hangne
kilong ki kimi mensim ki badwai ki bakershan yangi ngi pediang sobha ban ngai kublei yaki baro iwei pai wei te ko hen ko para da ka mensim ngauret tongin kubur bangilong kinong pop khnang dublong kita ki balakre ban le niam ya ga chingmaya bakhuin nga pla hau blei badon bor baro badia phi ko hen ko para ba ngalale pop shibun da ge ching perkhat da ki tien da ki kam bad ge ching le klet da ge ching le palat chonga da ge ching le palat chonga da ge ching le palat bakrau chonga namar katang kerpat ikamaria bakhut kabaya sa katei soti ya ki angel bad ki rukhut badia phi ko hen ko para bandwai na kabanta chonga how try you play chongi ublei badan bor baroni snei yangi badan dalamap yaki pop chongi unyalam yangi sha ka ching im bam chukut on ya kamai Jingruai, kadambo jingruai ka lai spa sau pusau bat lai spa sau penrio. Lai spa sau pusau bat lai spa sau penrio. Ku
Tungin ya duai bau blai trakan rat un pediang ya gijing temu gijing duai gijongi kebangi penpau hakan igas step padna kebenta gijing temu baper mangidon hakidonut jongi ngadwai kerpang na kebenta ki longpa Kanongstoin Diocese, Shillong Diocese, Bat Chowai Diocese. Ko play badon bor baro bat bayem chunom to penya jaki kam chongi kat kum kamon snobha chong me kanang ba ha ka kerteng chong ukun bai e chong me enang penroy yangi hakikam babha dau try chongi Jesu Kristo kun chong me ubayem badu basen sharing kat bat me ha ga chingalong kawe chung men sem bakut play chunom la chunom. Amen. Yishong kunjung play yak dekpor min sasngap ayu play kren hapdeng jongi ha kan kajing pule benengkong ban sashim no saya lanong kendai iwe du saw bat na kajing pule baar na ki ti benengkong syakinong koren kelong spau kat nong iwei spau kat nyau spau kat hadu kat lai bat kat nyau tingi khoti orang ba timar pimarak ba umpule yaktin gejung blai tong syak skor ba blai ukren hapdeng jungi Aisaya kacini keba kita peniko purayani. Jebulun aro Nataliani asong skango chonekako manacem. Nibare bag nigpa salrango. Mediterranean sagaloni salaramci Jordan ni nalsauna aro gepen jatrang ni dongkepa Galileona wa rasong catako mangen. Andalau rirura gepa manderang nekaha dal gepa singaniko. Wamang dongace mandalani songo. Ndiba wamang ko singani tingaha dao. Gedel na wamang na dakla katsaniko naha. Na wamang ko kusiong ataha. Antang-tang ni ge gemenrang ko raton. Bantang-tang ni rasek gemen ko suale raon. Manderang kaca geta nak ni kamrango dau wamang kaca maina wamang ni jrem gepa pakrepeko na abiataha wamang ko dok gepa gol dekoba skang ni salrango median rang ni kotok rangko amaha geta nak ni manderangko onia takpa jat rangko na amaha Isol ni kata Kejubab jumpi kan long
utrai ulong ka jing shai jonga bat ka jing pen im jonga ulong ka jing shai jonga bat ka jing pen im jonga utrai ulong ka jing shai jonga bat ka jing pen im jonga yanungan ting utrai ulong kakut baskem jong ka jing im jonga yanungan kau utrai ulong ka jing shai jonga bat ka jing pen im jonga tang ka wenga pana utrai tang ya kaningawa bangan yo shong hai utrai baro shilenter ka jing em jonga ban yok miya ka jing itenan utrai ban wat jing te ha ka temple jong utrai ulong ka jing shai jonga bat ka jing pen im jonga ngangit bangan sayo iya ka jing ha utrai hakari jong kiba em tuker men ha utrai tulong ubaklai tu penyau yala kadonun batu kermen ha utrai ulong ka jing shai jonga bat ka jing pen im jonga Ka jingpule naka shiti baningkong u Paulus bokhuaj saki Kristan hakoren. Nga kentu ya phi kopara haka kerteng utra jungi Yesus Kristus pamaphi baro phidai banyade jingmot bad omdai bandon kanu ka jing yapaj hapadeng jong phi henrai phidai banyatililang hakawai ka jingmot bat hakawai ka jing thumu namar lapan tep sanga kopara dakibana yeng ka klo bapia ka ja para maphi kabang ngamot kalong ba wei na phi wang ngadai jong u Paulus lane ngadai jong Apollos lane ngadai jong u Kephas lane ngadai jong u Chris hatola phia nuoj moya u Chris dai u Paulus mo balasa narphna na kabanta jong phi lane
Day hakakerteng Paulus mo balapan baptes yapi. Nabaw Chris syam lapha yang banpen baptes nrai banyalap yaga gospel. Da kajing penaktian yo bakading penau Chris kadu ya kabor jongka. Kaktian jong utrai. Utrai udon reng kad bat pi. Reng kad bat piru. Kajing pule naga gospel bakhu kad ko mo matayus. Kaburang hame kotrai. Habau Jisu ulayos ngo bala set bendi Yohanes ula kenria no shakalilaya but enda ula mino na Nazaret ula late ula shong lasa ha Kapernaum kashnong harut kaduriau ha kailaka Sebulun bat Naphtali banpen ulong ya kebaunong ya tulupa Isaya ulaya tulupa kari Sebulun bat kari Naphtali syakab duriau syashiliang ke Jordan ke Galilea jong ki gentle Kibriu kibla shong ha kajing dum kila yo ya kajing shai kabakrau barak itu kibala shong akari barak sergi kajing yam kajing shai kalataba nadu kata keporu Jisu ulas sedang banyalap dakabaon to kala kabamut naba kahima kabneng kalajan kadbau Jisu udang yait harut keduriau kalilaya ulayoi arngut shipara u Simon yau balasin Petrus bat upara jong u Andreas bakidang ya brejar ha keduriau nabakilalong kinong tong doka
ti ulong haki ale bot yanga bat ngan penlong yepi ti nong tong briu markum ta kila ino yala kijar bat kila bot ya ulale kam syakmat bat ulayo i saya ki weipat arngut shipara u Jacob u kunjong u Sebedi bat u Yohanes u para jong u bakia don hakaling bat u Sebedi u pa jongki bat kidang ya serdep ya laki jar bat ula khot yaki markum ta kila ino yala kaling bat yala upa bat kila but ya bat ula lekeleng saudong kakalilaya ula hikai haki sinagog jongki bat ula ya lap yaga gospel jong kahima bat ula penkot ya kijing pang baro bat kijing crow baro hap deng kibru ka gospel jong utrai ngai ngu yo blay traikan rat hakane kasngi kaba pernai kasngi kaba itanat hoj kala sho ya phi kirang ba ki ba phai shane ki longkmi ki samla ki ba phai shakane kaduban kasngi kala sho prasha ya phi ya kadur khmat jong phi kala pensaj ya phi haju kapor kala pensit ya phi kane kadai kabamangi ngiyo priang mentagasngi habangi ong bangi sya ya kasngi kashing jongi kasakam klan bat yang sami shibun kasnam namar kasnam kami na kashing te kamde bami na kadonot handrai kasnam kami na kashing na takadaw haba klut kashing kansapen mi kambun kasnam na kadaw kam kamet jongi handrai dan ke bayo pangru namar ladaka klan palat kani kadai kacing ai jong ublei bangimla bantnum namar ngiyo ya kasngi ngiyo ya uslap hakapor slap ngiyo ya kalaer ngiyo ya kani kas peneng kaba itanat teng ngiyo ya kicing pang ngiyo ya kicing kemen ngiyo ya kicing snausi bat kini kidai kishi benta jong kicing im jongi ko henmen ko para kolong pa bi yet ngasngau kemen bat ngasngau sarong hakane kasngi bandon ringkat bat phi bat ban yo I ya phi ba phia bun katne nadu sngi tho ding menin bat menta kasngi ngasngau kemen bat ngau sarong naga benta kacing long kpa kacing long rangba bat kacing long nong yalam haying hasem ha kabalang hasnong hatau bad ha ka imlang salang pilong kita kipaya ke baklan kipaya ke bakershan ya kane kalong briu man briu ha kane kacing imperthei pilong sisa kita ke ba ai mensim bad ke ba penskem ya kayeng kasem
habadon ukpa kadon barabor ke cingkemen bad habau ukpa unang susu ban peniet ya laki kun ya ki bamaki ki pet ki kmi katno kida ie chisha namar kitip bapidon kabor kitip bapidon kasap kapong kabau bleul ayapi bapilong kita kikli kinong da kinong ri kinong sumar sukher ya kaying kasem ya kasenong ya kari bat kejaj benriu kajing sngau sngan habadon kilong kpa hakino kino gejaka kalong kabakrau hadu kata tengas ngukemen bamentagas ngi piakendu ulang hangne baro laitli ki diocese jongi sautli le segi bawan representative naturaru ai kejing kuble yaki jesu narasong yaki rukumju te kohenmen ko para kilendo bi jongi ki sister ki katikes ki rangba balang kilong kmi ki samla haba ngipet bat ngipai ngimla shisha ban aingu klem da aingu yau play hage ching im jongi ublay ubaptin lenti yangi hadu kane kapor hadu kane ka klip mat tongin long barabor ki bas ngongu kohen men ko para biet pai sha katanrai kijeng pule bamantagas ngi kiatu yangi syapang kata pai sha katanrai kei katanrai jongi habangi keli ya kawak kensi na ai katanrai kami na ai kami kaum kibana shane kitip kami na ai kaum kabapan he ya kawak kensi hadu bana poi saranikor shali kata kabala he kabala jeliu hadu kata henre ya pilaj hang ne mau maram haneng khendiat jong ka mau maram pisalap ya ketelong jong kawak kensi kabarit ba henry enda kalapoi sha Bangladesh kala kawak kabahe ngiwat ya ketenrai syai ketenrai jong kawak kabahe hoj ladon lapteng lang kiwei ru henry kadon ketenrai kadon kajing sedang kohen men ko para habangi pai sya ketenrai gajing sedang jong gajing im jong gajaj benriu jongi kat nongut nangi kibala pule bat kibala keli pateng la pateng kijing ya thu khana pateng bangi yo na ei kiwan ki jaj benriu chungi balai la khot yangi khasi balai la khot yangi ki penar balai la khot yangi ki khon khasi khara balai na ei kawan hato pilaju wat ya kata wat ya ketenrai bat balai menta bamangi ngidang don hakapor kabanadu menbarim balai bamangi mentang ngilalong briu man briu ngilanang lastat mentang ngilanang ban syong suki ngilanang ban syong kali ngilanang ban thok bantar ngilanang ban pule ngilanang ban kren ngilanang ban yo iya kene ka perthai ban ngitip ba ka perthai kalong ka barit ban ngilayo i keleng henrai na e ngiwan kumno ngiyo ya kane ui saya ya tu yang i menta wang kibriu kibayat ya kijingdum kilayo iya kijing syai kabakrau kaniken haba mangi ngipai syadin ngimpat nang bantok lada pilet haki sispak senem mensua wat laki jaj benriu cungi kimpat nang banpong jan nrupul senem tam menta lada pilet syakitan kendong syatan lengam mangiong kimpat nang banpong sapti Hausnam Arajar, Wei, Galetsha Arunachal Pradesh, Hagatan, Jongka Konsa, Kadbedei ka Miao Diocese, Markap Batka, Burma Bangiong, ka Myanmar, Mentangiong, Kibriu Hagatokapor Bangalet, Arajar Iwei, Kimpat Nang, Kimpat Pongjan, Kimpat Pendon Kam, Yako Sabon, Kimpat Pendon Kam, Yakashini, Kimpat Pendon Kam, Meluru, Kim Don E, Kisudang Yat, Thli kentei batsenrang kidang long hakapor barim baksu dan kemen umpat don kamjan pilajukan mau ya kata ngatarai
kalong kai kabamangi ngidei ban pai dien. Te balai mangi menta bangi la long kat ne ngila syai kat ne kai kabangi dei ban le. Ui saya upan kan mau yengi wong ko briu pet kajing syai kala palang hapi. Ublei ula penroi akan ega jaj ban riu. Melapan krau ya gajing kemen jong kan ega jaj ban riu. Kila syat kemen hakamat jong me menta ong ui saya. Balai ngila syat kemen namar kanikin habangi pai syadin kadai kai namar ngila yo ya kai ya gajing nang jing start leng baki school ngisanang ban pule. Ngila yo ya gajing nang jing start leng ba ki missionary ki blawan cagane gadong gatan jongi hot ladangi pai dien biang yangi lahikai da uko hakaktin bengali Henry hadin kam syam la urlong kamla ban yahab batngi hadin kata lawan ki missionary Christian missionary bat ki lahikai yangi ngilaong menta ua ubi bat ngila pule hato pai din ko henmen ko para balai mangi menta ngilalong briu kat ni pai syakani bau blei ulaong bau layalam pilayu i pilayat haga jingdum pilayat haga jinglengo jong ki kimi ki pa ki bamen shua jongi kilayat hakani mangi ngidei si benta namar ladangi lahir pateng ngilong benta naga benta kani kajing yat jongi bangidang don haga jingdum hendrai menta ngilayo i haga jing syai ka bakrau kai kani ka jing syai ka bakrau ka jing syai jong ka jat benriu ka jing im jongi kalakiu kalabha ngilamiat menta ngilayo ngilachna ki ying ke bitanat ngilapeni tanat ekani ka jaka ya ki ying jongi bat ngilachna ya ki ying mau ngiong Henry Mansua tang ying trep rungidang jenjar. Kani ken kadi kajing syai kabakrau haga jing kela jong kajing long briu. Kani kadi kajing long briu. Kaladon kajing kela haga ne kapor. Pat habangi pai syapang kajinget. Syapang kajing immensim. Ngilayo ya kajing kela. Kajing kela kabakrau mencuangi long kiba im hakata kajing dum kamut bangim tip ya ublei besisha hoj ngi tip ya ka akor ka buram ladangi pai ha kajing im jongi ki kimi ki pa tamen jongi ki hikai ya ka akor ka buram ki hikai kumno ban im ki hikai kumno bangin ya dei para briu kumno bangin buram ya lagi jong ki kimi ki pa ya ki men ki para ki bayeng asem ki kur ki ka ki lok ki jor ki hikai jangi Kihikai bangim dei ban ktai bang kam dei ga jongi kam dei bantu dei ban sim kano katiar jong ki wei kihikai yangi kani kadi ki hikai pateng ka hikai ban tip briu tip blei kata ka kentien kala don nadu basdang kihikai kani henrei kani ga syai ka basisha ngimpat la ngim sem la yo priang mentang la yo priang ya kani ga jinget ngelayo pedang ya kani kajing syai ka basisha ka bawan menta badai ukris ulawan yalam yang kani kajing syai teu Paulus bekuj uang kumne ngakan tu ya pi ko para haga kerteng utrai chongi Yesus Kristus mapi baro pi dei ban ya dei jingmut bad dei ban don kano kajing ya pa hapdeng chong pi henrei pi dei ban ya telilang ka wei Kani ken kadi kajing kendu jongi, kani ken kadi kajing kot jong ukris ublei ka kubor ka bawai yangi, syakane ka pertei syaka jinglong Kristan jongi kalong bamangi ngin ya teli ka wei kajing mut bat ka wei kajing temu. Kai kajing temu jongi bangin poi sya ublei, kajing temu jongi bangin lajim, kajing temu jongi bangin yo ya kata kajing suk lawei. Ko henmen ko para biet nagtagadao Paulus bugut wong namar ngapentip sa pi wong ko para da kiba hayeng asem wong pet pilale yu wong katba ngamut kalong kawei pauwei na pi ulaong ngadei jong Paulus lane ngadei jong Paulos lane ngadei jong Kephas ngadei jong ukris kohen men ko para pai syadien pet ya kabastang pule ya ke history karno teli kabalang kadon
kano teli ki Chris ki don tang away ka balang, don tang away u Chris. Mentaru ngi kumju, ngiong ngidei ke balang Skinar, ngidei ke balang jong Luther, ngidei ke balang jong Blay, ngidei ke balang jong John Knox, ngidei ke balang jong mano babun. Kita kidei ke balang, kita kidei ke baai jing im yangi, hato Chris uman ra ya kata ke jingnya teli, u Paulus bukuj bula keren, syai ya kani, ba mangi ngidon tang kawai. Baladang ipen bakla ya kani kamut ba kading pena kamdon bat ngi. Ngem don jing im ladom don kading pena. Hei kasdang pule ladang im nang ru haba menta ladon kata ke jing syai kabangila yo pedang akan ke juk ke menta pule ya ke jing sedang balai ngia pat ya pra haka kerteng jong Jesu. Balai ngia per jing mut haka kerteng jong Jesu. Kano teligi Jesu gidon, don tang wei Jesu, don tang wei blay. Henry ngiakop hakane kepertei bangadei na kata kabalang ngadei na uta ubang alabut uta. Kita kila ban ai cing im yangi. Teu Paulus buku jukan tu ya gani wang ingi pej pilakam ba pidei jong Apollos, pilapam pikam ba pidei jong Paulus, pikam yaladi ba pidei jong Kepas. Ngiru ngikam ya kani kohen men ko para Pai syadin, pai syakatelong, jong kajing im, jongi kajing nget jongi, pai syakajing sedang, jong kajing hikai kabangilayo, pai syadin. Pule ya ke history, pule ya gijing sisa kebamangi ngilatip ngilayo i, kumbang ngilayo pedang ya kene kajing nang jing start, pai syadin. Wat cukup sarong ya ke kabade kabamde. Namar kani kapapenjot yangi nak tagadau Paulus bukut ukan tu jur ya kani ba pim dei banya paja pra kamet ukris pimla banya ot ken bat banle ya kecing hikai ban im ya kecing hikai kaba ujisu ulah hikai yangi kohen ben ko para tongin puson bat ngin tuai man kapor ban penkan mau yalade na kabenta kani bangin pai syadien ngin pai syakatan rai bat bangin aingu yau play ubala ai yangi haduk menta yakini ke baro bat bangila yo pedang yakani ke cenget kadai ke cengim kabapura jongi tongin yateli ulaong yateli mapi manga mapi yateli lang kawai lahi kentu Paulus bukut yatei cengmut hakikam kicam babha tongin don katong haka jing bha jing miat haka jaj benriu haka senong hatau haka balang bat haying asem ngidoni pankan mau bangi dei bandon ka jingmut ka wei ka jingmut ka jingya iet ka jingya teli ka bau Paulus ukan tu yangi bat habangi don haka ni ka benta kani ka dei ka jingkala ka bamut jongi bangi la ngin sajan haka hima ka jong ublei ka bau Jesu ukot yangi bangin pai syau parapor enyaro yau Jesu Kris. Milius ngau londok saat jengi yaktin kesiar tin rupa tengah puson jar siminit menra eki mantapiki hakid unut kijengi Dikot yau Wak Banan Banwan Shikman Kad Bishop Ban Penskam Yakin Ongkit Kam Mentas sedan Nyen sa Penitu Yakin Ongkit Kam Batma juga Sangrang Ba Daisis Noston Hakba Ibishop Jungi Insa Penkubon Sa Penskam Nak Benta Jungi Ngan Polis Wai Kerteng, Presiden Mbak Silvesta Simli Namakurwan, Vice President Mbak Morningstar Mosor Nasnar Pahar Parish,
General Secretary Pak Julius Nong Dahar non Pak Parish, Assistant General Secretary Nerius Imle non Pak Parish, Finance Secretary Pak Alexander Puwen na Umdang Parish, Pastoral Secretary Pak Roland Imle Maukurwat Parish, Assistant Pastoral Secretary Pak Pascal Nong Tenger non Pak Parish, Publicity Secretary Pak Cornes Sok Chang na Maukurwat, Assistant Publicity Secretary Pak Lamprang Thongni Pariong Parish, Music Secretary Pak Frederick Lengdo na Nongklau Parish, Assistant Music Secretary Pak Kobersan Lengdo na Maukurwat Parish, Social and Cultural Secretary Pak Starbet Kharbani na Mauklam Parish, Assistant Social and Cultural Secretary Pak Fairly Paul Marwain na Maulendap. Yakini kinokit kam ngelajiat menen da ke election mdai basu nominate na meno nela dia da ke election da jiat lang jongki paiba rang jongki rangba paiba napo ka diocese Nong Stoin. To kitu kebala sajiat balong kini nongkit kam jong ka senjuk seng rangba Katolik Nong Stoin diocese kinwan sakmat. Ngadon hang ne bat ngatu Kabalang kapriang subha ya pi daga jingkemen kabakrao. Haga kerteng jong kabalang ngadawa ya pi naga benta ukre sunong penim jongi kadak jong gading pena. Ukpa padukun padu mensim bakun. Amen. Hato pi pediang dakamon balaj lud bat basbun ban shim ya kane kakerdan nong ya nong Syarai balang kum kinongkit kam ha kesenjuk. Hoi nga pediang dakamon malay loy badbasbun lajong. Hato pikloi bat pimon banyad hakalenti jong kahok bat kajing shisha. Hoi nga kloy bat ngamon. Hato pikloi bat pediang banyatre lang bat ki bahalor jong kabalang. Hoi nga kloy bat nga pediang. Hato pikloi ban kongu yakian balang baro. Nga kloy. Hato pikloi ban kongu badiatre lang bat kapor penyaj balang. Nga kloy. Hato pikular ban pule bat imsngi ya kaktien uplay. Nga kular. Hato pikular ban iej hok yagi sakramen jong kabalang. Nga kular. Hato pikular ban pla bat yada yala ke jinget haman laki kep kacing im jong pi. Nga kular. Hato pikular ban yaine hakane kakam kabala benshet hapi. Hoi nga kular. To ublay ubalas nang yakane kakam hapi un pendep jana yaka. Kopa jong ublay tongin yeng ban pla yake jinget jongi ringkat bat une ubalasya bat kine kibalasya jet kum kinong sarai balang batmai hakakerdan nongkit kam batmai kasenjuk sengrangba Katolik Nong Stoin diocese. Nganget hau play Lay kpa banbor baro. Unong thao ka paneng batkakendel. Lau Jesus Christ ukun mamarway jungu utray jungi. Yao balapun no mensim ukun. Yao balakhan ka Maria Kristi. Yao balakhan ka Pontius Pilatus. Asan nayu kulayap lateb yu kulayarish kabayap. Agasi kabalay mipan kabayap. Kulakir shabaneng kusyong kamon kulay pa banbor baro. Nang tang patrapasya tikipi ibat kabayap. Ngangayo mensim ukun. Hagabalang Katolik ukun. Hagis loki ukun. Hagaji mabi ipok. Hagaji pat kado. Pagaji bom jukut. Amen. Kacing duai jong kirunget. Tongen ya kerpat yau blayuk pa jongi ubah beneng bon syashko di kacing duai kacing kerpat kicongi. Naga bentau pa bakho jungi Bishop Wilbert Marwen, Bishop Victor Langdo, Bishop Bernard Lalu,
Bad Bishop Ferdinand Dikar, Bad Nagabenta Baro Kilengdo, Ki Reuniam, Ki Father, Ki Batrei, Hagi Paris Baper Jong Kanong Stone Diocese, Ki Father, Ki Batrei, Hagi Paris Baper Jong Kashalong Archdiocese, Kilengdo Ki Batrei, Hagi Paris Baper Jong Gajawai Diocese, Ringkaru Bad Ki Institution, Bad Ki Training Center, Bahublei Trai Kenrat, Unai Ki Ya Kejing Kot Kejing Kia, Unai Ki Ya Kejing Start Kejing Sempang, Kenang Ba Kinang La, Ban Yalam, Bad Ban Sekri, Yau Pat Jong Blei, Ngi Kerpat Yame Kutrai. Ngi Kerpat Yame Kutrai. Kasabi ba ketel Jisu, tentang mancaya sumaina, nangko metelan baksa, tentang Paris rangun riba ba mea parang naba, gamangko tom ianu na dalbana cunganang ko metela, absan tentang mancaya sumaya tentang manca, pla Kristani nuktangan na cungagi skra, mongsong bate je mangni nuktango, Meli gijani aro tom gijani 즉 세니고 사고 동아 안다게 녹당어 벌덩벌덩 장기 당해 그바 녹당하나 그때 증아야 소마이니 박고 나고 몰라 가사비 그바 그때 지수 우아망니 삭삭 그버니 구아라니코 라착 그렇게 녹당고 르펄타이나 우아망고 닥착부 아루와 망니 장기 당하니 사랑어 지수 마리아 조셉 나사렛니 녹당고 기스크라이 남그바 녹당고 르크바랑오나 Aru nuktango tomtome jangki tang barang ongna uamang ko takcakbo. Ni kerpat yami kutrai. Ni kerpat yami kutrai. Itu wai kerpang ame ku Jisu hane kapor na kabenta jungi boro girang ba belum lang hane kelumpung na berolai dari diocese nang these ya ke jingker ku lo jungi bangla bande abarabor ke bon ke jongme ha ke jim ji wana kasngi pat kham tame itu wai kerpang nam tai ni girang ba ba dei no kit kam bat mai jong ka senjuk ki sang ba Catholic jong kanong Stone Diocese ba play rai bor ki rai ki jing start bin shempang ba ken la ban tare kham ba shu ha ka bri sawan nge jong me ling ba jong ki ban khring ya shibun ba ki ban sem kham tam ki rang ba bla baja shau Jisu ubalong jing ban em nak ban ta jong ngi kerpa ya me ko trai Ngi kerpa ya me ko trai Hayan sing tang mansa Papo gake dongeng pa antini zonga danu abirangna ketelo bina jeda kode antini bianici papo gake dongeng pa mandirang ketelo nari bai kisik ple jangi tanggen ketel sini biako kena cakbo Na kabenta kani ka Saint Thomas Parish Mairang ha jingelam jong ifara wenki Friday ka simyong ifara anan star Fara senrop, kirangba, kilong kemi, kisamla, kilong ing long sembaro, nado kiblok, kibalang senong, kisab district, bat ka parisi baro kaway, kabala ay kakti kamon kakti kadiang, ban penurlong ya kani kasngi jong ka jingjob, ba ay ba ublay try kanrat, unang these ka jingkerku jong ki, halor jong ki, ba kira penlong ya kani ka program ka ba job, bat kumjuru ki ying kisem, kin mau burom, bat kin ting burom, ya ki kum jong u, bat ya kijingi ka jong kabalang ba kani ka Paris kan he kan san ha ka jingtip riu tiblei ngi kerpat ya mi kutrai na ka benta ki khun samla jungi kin thai bat sinrang ki badon menta ha ki chimpen kre ba per badlong kiruniam ki badan na ki institution ha ki keleng ki jaka ba ublai un ayaki ya ka jing champang kajing nang, kajing start, kajing penkre jongki. Ba ublai ru un ayaki, kabor, makin la, banyele persya, ya kajing pencoy, kajing kajing tenjo, kibawan, ha kajing em jongki, hakane kalenti kajing penkre jongki yang kam balongkum kiruniam. Ado bakin apoy, sya katong jong kajing job, bat kajing temu jongki. Ni kerpat yang me ko try. Ni kerpat yang me ko try. Tong in ya duai
ko blay try kenrar ngiai ngu ngiai dem yame bame sumar ya bad melate ya kabalang lemba kirkom baper melai benta hangi ki briuru bantai bad ban penyar ka balang chongme kumta to kerku yakine kinong yalam batmai kasenjuk sengrang ba Catholic Nongstoin Diocese toai ba ki jingle jingkam chongki baro kinlong ka jingmantoi bad ka jing sakri ka balang bad ki briu baro bad kumta kinla ban ai kanam bad ka buram ya ka kerteng bakhu chongme to mensim chongme un tenenti yaki kumta kinyai thamai ka jinget kinya teli ha ka jinget bat kin tray na ka banta ka jing bha upa chongme mameu ba im padu basansha chunom la chunom Amen. Tementa Bishop sa ai ka kitian jong blay bat yau rosubit seri bakhuai samla jungi kin ya ablang tu Ngakot ya I Bikar General Jungi ban penkop ya kini ki rendia nak tak kini nakit kambaro. Ya rablam I para perispis jungiru ban kelai subah perispis jungir ya rablam petkop lam I spiritual director ngakerpat I ban nang pensam I tu certificate sedang nang tai napo presiden nang tai terter kena nembam ya kepor Ina ruai jiruai gambar kebasau spa lai puar lainyau yang ikum kinong trai ukres La nhau yang ikum kinong trai ukres Bat kinong sangga jing maya ublay Kung kisodagi malaban syarnya At madu trayo babisya bertay Ngilong kibriu glajit terpang ublay Pat kinuk sabah pawaka bertay Ublay ujinya Nikom apostol Manim manyap apeng kejay Da kabor bat kai ikhtiar ba kabalang kala penkup hanga kumu bishop nga penkup bor ya pi kinong kit kam batmai jong kasenjuk rang sengrang ba Catholic Nongstoin Diocese na kabenta laisnem nadu kane kasngi ar busantarik January arajar ar phunriu te thapti baro sngba phai sate phai sopai To kerpa kinong kit kam kan phai so pai ba. Tok
Kublai shibon ai bi bishop la pen kubor yakni gi nong yalam jong ka seng rang ba jungi ki man salong ki nok trei ki ba chram nam ta kam ku jong play ha ka diocese nong stoin hi barok away kublai shibon. Kenamba jingruai lai spa riu phunyo. Poi ha ka ba ngin peno yau sunyang ben hei hau subutiar jong ka balang ne kerpat ya ki Presiden Sekretari jong parish baper ban ya budlang ban ai ya kini ki jing aingo hoblai trekendat ngin truai la ka jing em ngin truai ki berkhoi to blai trekendat kam tam i kam ke babha ga jungi ki jing tre jing ta jingi kaspa ka pheu ga jungi ki volunteer kinsa ridiban pen ban lum yau senyang ben hei Kenamba jingruai lai spa riu phunyo.
Dodwai kohan men ko para bagajingknya jonga bat jongpi kalong gaba priang hun akmadu blay pa badon bor baro. Tu trai priang jingknya ikti jongpi naga bentar jingro keburom kakateng jongu kajing mentoi ni baik kalam kuhu jongu baro kawe. Tu priang hun ko trai yagijing terwa jongi bada kabame penkut penkentang yaki. To ai ngi karpat bakin long ke bapen im yangi dau kresu trai jongi. Amen. Mentangi kan mau bakadai kasngi utrai jong kaktien jong ublay ngi puram ya kaktien jong ublay tongen pusan bat ngap bat duai karpang ya kani kecung duai Eucharis kaba ublay Ukren hangi lingba jongka. Kani api ekstri berkait la dalam kepala brom Yesus kani kapwa. Utrai undon rengkahat bat pi. Toho kenteu yala ke dono. Tongen aingo yau trai u play chongi. Da shisha kalong ka basong hok bat ka badai. Kadai ti chungi bat ka ching panehem yahangi. Haman la kapor bat ka chaka banaingo yame kokanrat kokpa bakutam. Leng bau kun beye chong meu trai chong yu Jesu Christ. Kak tien chong me dau ba mela thau ya ke baro. Yau ba mela pa shangi kumunong panim badu nong seus pa. Ubala long do dau man sem bakut. Bad yau bala kana ka te soti. Kat ba udang pendep ya kamon chong me. Ban panyo hame yau paj bakut. Ula piar la kisti haba ula sha shihitom. Kenang baun ptatno ya kisai te sai kum chong ka ching yap. Bad bun pan pau ya ka por chong ka ching mi pahat. Tena mahar kata. Rengkat bat kiangel bat kiriu kohoj baharo. Ngipen benaya ka buram chong me. Kat bada kawai kasur ngi yarwai lang.
Dashisha melong bakut kotrai katamay jong gajingkut baro. Namar kata ngi kerpat yame to penkut penkentang yakini gijing terwa jongi. Da kabapa yo mensim jong me kum kaum jer halor jongki. Bakin kelalong yangi kamet pat kasnam jong kun jong me utrai jongi uji sukres. Ha kapor baladino yau badala kamon sngau bha ulap diang ya gijing syak shitam ula shim ya ukpu badagaba ai ngu yame ula kedia ya badula ai halakisendran uang to shim bato bam nakane pi baro namar kane kalong kamet jonga ya kaban aiti na kabenta jongpi. Ha kaju karukam enda lalebam ula shim ya kakuri badagabaingu biang yame ula ya kahalakisanran uang to shim batodi nakane pibaro namar kane kalong kakuri jong kasnam jonga jongga jutang batmai batbam cukut ya kaban penmi na kabanta jong pi bat na kabanta kibabun na kabanta kecing map ya kipop to le yakane bankan mau yanga. Kacing maya chung kacing Namar katangi kibapan benta ya kecing ya per kecing mipat chung u ngitarwa hame ko trai yauk pu kecing im badya ka khuri chong kecing panim ngirai nguai dem namar melanyo yangi kibabet banjang akmat chong me badban syakri yame da kabas ngauret ngi karpat yame bangi kibayo benta kamet bad kasnam ukris ngin long kibatli kawai daw mensim bakut. To kan mau ko try ka balang jangmi ka bala priang hasatlak ka pertai pada penjanaya ka hakjing iet rengkat bad ulio pabakho jangi welbat bishop jangi bad baro kilengdo. Do kan maulem kihin men gipara shen rang bad kentei kibalayot hia dabakermen ya gejing mi pat. Pada baro ke bala khlano agajing snei jomi to priang yeki shakajing shai ka khma jomi to isen e yengi baro ngikar pat yemi ba rengkat bat kamaria theisuti bokoi ka kmi jong ublei ujose bokoi du korim jongka ke apostle bokoi bat baro kiriu koi bala pen sngo bha yemi pateng la pateng ngin long ki babet ban yo ben talem hakajing imbam jukut bat bangin yoro bat pendon burom yami do kun jong me uji su Christ. Da u lembado bat ha u kan long ameu bleu ba badon bol Haga chinyalong kawe chungu men sembakut baro kaburam bat kachinyaro chunom la chunom. Kumbala hukum mengi daunong panim bat kumbala hikai ngi dekak tien blai ngi not bantua hai kupa chongi ubane kanong kabakut kakerteng chong me kanwan kahima chong me
ban long kamon chong me akakendeu kumbahap ne Tuhan yang minta kejimbang chongi kabahala kasni waktu mabyangi akirin kang chongi kumbangi rungi ma yaki bales liu yangi bagwat yalam yangi shaka ching pensioy Henry to peladyangi nakabasni Tu pelajangi kerpat ko try ni jing sneu baro haga jing sbon jome to a jing suk jing sani ki sngi chongi Kenang ba de jing rab ga jing snei chongme ngin laj barabor na kapo bad ngin yo jing dan ga jing janjar baro kat bang dak melanti ga jing kermen baku ba de jing wan pa chong nong panem chongi uchi sukres Namar ka chong me kalong kahima ka chong me ka borbat ka buro Zulong la juno Ku try Jesu Christ me belong aki apostol chong me kajing suk ngai api kajing suk chunga nga ai api Wat peja ki pop chongi rai ke chinge chonga balang chong me bada ke jing sbon chong me to ahya kai ke jing suk bad jing atli ka wei kat kum kamon chong me mame ba em bado basan char chunom la chunom Amen Ka jing suk try kanon barabo reng kat bat pi reng kat bat pi Donya terwa kadak jonga jing suk iway ya iway pat. Hakmi kunlang brod chong ublay hakmi ubakit no yakipop chong kapertay sokito kibalasya khot sa gajing kawai chong kunlang brod Kokanat long sangka Rung ko kayo sangka Reshong tertinggi kusim tumakan sakyahi Ta ngilapoi hakapor kabakongsan kabamangingin ya bam yasip ya kamet bat kasnam ka jong trai Chris da kadunot bada kamsim ka jing riublay ten makata
naliang jong kitu ke bas ngola ban pediang Yesu ngesaya dot nakor hau lain ha keba kinong sam ya kiniki ya met bekas nam Kris kinsawan hagi jaka kumbalabu da kanik host parish ki volunteer ki subha banyalam ya ki father ki sister ki ban sam ya ke communion ngi kerpat don ki wepat kin hon balang hang ne ha keba kinamla ban pediang hakadur jong pubat kawan henrei ngin supediang Jesu halakam sim nabai sim bentalang Kanamba jingruai arus pak khatsan. Nya ruai lang ipai ba man IT ki jingruai ki jongi ban ya ro penon buram blair kat berkoya lem daya kerke cai cai kinyeng don akor pediang Jesu ha kadonot kemesim jopi dak jingrublei The non-clerical religious to help us in the distribution of the Holy Communion. Dunia
basenran ya ki lingdo ba samya ka met Islam Christian subha ban pek banyada na kala banyen hajaka babe isipang kala banum hap pu berkawan Kanamba jingruai arspa artho ar. Kemudian kendap nam tabaro sobhaya wa dikilingdo bakiruniam kibasam jaka papier. There is sufficient Holy Communion for everyone, so there is no reason to rush. Kindly look for priests and religious who are around to distribute the Holy Communion. Koblei kopa bi besben ma batiang tam. Kanung idap da kejeng sungu ka bakrau yami. Na ka benta kejeng yo lat jungi. Ban pediang bat ban bam ya kamet bat kasnam jong ukun jong mi u Jesu Christ. Lengba kamet
markas nam jong Yesus Kristus. Doa hengi ya kejingyai ne, jingya teli bat me. Markas sakramen kabang ila pediang, kan penklan ya kejingai jongi, kan penkut ya kemesiam jongi, barkan yalam yangi ban im ha kejingai, kejing sungurit bat kejing syakri. Doa yangi kejing perkat kababha, bangin ra ya Yesus Kristus ha kejing im kejongi kabaman nakasngi, banlong kejing syai, bat kejing kerman ha kiyeng kisam, ha ka imlang salang. Bat haka pertei baro kawai. Kerban ang ruai, kerpati ki beruntia, bansa lum yau senyang ane kapor namta kecing don kam, jong kecing lut kecing sep, jong kene kecing pen kre, kebangi penlong mentah. Kerpan iu belontia ban sim yang itu kejeng pelajeng lum jesnyang bakim salum kat banang ruai yang kena kepus kemenyan.
Ini ong lang ngi sungu yeme ko Jisu Ni sungu yemi ko Jisu. ngi ro yeme ko Jisu Ni ro yemi ko Jisu. ku blai shibon ko Jisu Lei shubon ko Jisu. Tong in ya duai. Tu ai ngi karpat ko blai baron bor baro. Bakat bangi pedang ya kecing ai dagaba me ai hangi ya kecing embat mai. Ngin ngau krau barabor kecing ya ai sbon chong me. Dau kresu try chongi. Who try undon rengkat bat pi. Ringkat bat piru. Tongu laga chong ke kli naga benta ke jengkerku. To play baron bor baro unkerku ya pi ha ke jeng isnei chong u. Badun the ha pi ya ke jeng start bapel laj im. Don psa ya pi berabo de ke chingi kai chong ke chinge barun penlong ya pi ke bayai ne aki kam baku. Don pen pa ya ke ching jam jong pi sha uhi barun ke dewa pi ya kalenti chong ke ching suk bat ka ching sbun. Bat ke ching kerku chong ublay badan bor baro ukpa badu kun badu mensem bakut kan hiara lor jong pi bat kan sa bat pi chunom. Tolet suhuk kamas kalawai. Kublai ya pi baro. Nishibun ya shong nga sungu yu blai hakaniga balong solemn shakaniga mas kirang ba ke bekongu kabalang jungi kade kabalang disiplin ha kaba ka yaj betruti ke ebrokoj namar kata ngakarpat yu wei pu wei ke badon hang ne kalampung jong jing ik klempat ki ini ngap shwa ke jing penbena adin ke jing penbena ni sadon ke jing sundur bat ngin sapen wai wat nom ke wei ro na kane kalampung ke Jisu khot lang yangi klem dapat penwai na kane kami. Syabat penbena kirang ba, ngidan kijing penbena nak sinat niam jongi, St. Thomas Parish Mairang. Vacancies, Hanong Kti Mau Senar, RCLP School, Maunai, RCLP School. Applicants should qualify themselves in DLED from a recognized institution, MTET lower primary, but kiwei ki criteria katkum instruction jeng government. Vacancies at St. Thomas Higher Secondary School, qualification, basic qualifications, graduate, B.Ed. Sister Laurencia Suting, Superior. Sister Cecilia Kujur, Vice Principal, Jangka School. Sister Veronica Rongpej, Touring Sister. Kinlay transfer na ka parish chungi. Kumta ka parish, kan ay kublay yakin sister haka shitarik February arja panriu haka mas katpay biji. Kerba di kirang ba balang, kin penkre ya kurukom ay kublay haka rukom snobit dor jengki. Bat kinwan syapare syakamas katwe biji. Kinong penya yakamas katwe biji. Haka nik sengi kin penya lot nadong sadong yakating ay kublay yakinik sister kublay.
Prabangai be baro sangpaban yang syak hendiat nakaliang haswa bangin penbenai kajing penbena nakaliang jang ka host paris idon kajing kwa ban pensak kenmau hendiat hakabiadai bat kaneka lempong ya kenduk lang jang kilai teli kediasis jang kasang rang ba katolik jongi teng asung bahaban khot ya ka reception committee ban wan ban lek buram i nak benta jongki kum kadak jang kajing pensak kenmau teneng kong ngakot ya bishop Father Sel badai spiritual director jangka sangrang ba jangka nang stone diocese nang tayai ba met ba lengdo badai MLA Badon Buram jangi nang tayai ba Richard Kahet ibadai presiden jangka senjuk lena ka federation jangki lightly ki sangrang ba diocese selong nang stone ba jawai bat haka juga por ya iba kansai jadi yau penyau ibadai presiden jangka sangrang ba senjuk kisang rang ba jang kanong stone deses tengah khot ya kini ki samla jangi reception committee kisang bahaban wan sakamat ban le ya kena ka buram bat ha kajuk ka poru ban ai ka dak jong ka jing pensakan mau nakam ta jang ki lengdo jangi barok khot ki badan mentak sngi tengah khot ya ka reception bagi kisang bahaban le ya kata kam tengah kong khot ya bishop jangi Nantang khotjai Father Sel bade spiritual director jengi Sumbahaban khotru yai sar met ba lengdo bade MLA Badon Buram jong Kamairang constituency jengi nang tangan sumbahaban khot yai ba Richard Kahit sumbahaban wan sekamat tangan sumbahaban khot iba kansai jadi yau penyau Haka juga porong sumbahaban khot yai MDC Badon Buram jengi ba Equator Nongrang sumbahaban wan senes kemat ba Equator Nongrang nang ta sakawai patkar kom penkup buram kemun nakabenta jong kileng dok jongi barokhat ket kebiadan mentakasngi harengkat lang EX MP jongi Sar Vincent Pala bakin sumbahaban wan senes khamat ngakot yaki fadar jongi iwe aden iwe kin sumbahaban wan khamat sumbahaban khot ya Isar Pala sumbahaban wan senes kemat but pastor in charge jong kabalang Presbyterian Penembyong pastor in charge jong kabalang Presbyterian Pastor Aike Jamo. Tongi aku beli sibun nakamta jong kileng dok jongi rengkat bat kini kiri orang ba Kibalawan hakan neka skin nak mentaban pensit ban pensengan ya kan neka jeng ya kenduk lang jeng ikirang ba jeng lai teli ki diocese ke Selong nong ston bat jawai
แต่กินเนี่ยรวมปัดกิลองกัดตัวกันในกีจึงเป็นปัญหาก็จึงเป็นปัญหาบันกองหากชิตริกจงอุบนายบาอาร์Februariจงกัสนมhajar pun riu kabamut kaneka hakana katayo kabanwan kan don ka silver jubilee jong ka KBB jong ka North East India hapo Paris bernihat kumtala kentu ya baro banyalek banyasim bentalang kineki parabanget jengi nang nena po sub district Pendemyong kibatmu bandai lang kin sebahaban saai kerteng hai ba wota nong rum hai kong meristila el maulong bat iba Dimitrios Marbanyang nakabenta banyo ban penbej ya ka bos tah ka juko por ru lakarpat ya kineki rangba jengi ki sang rangba jengi na po nong ston na po Shillong bat na po Juwai bakin ra ya kan ka khubor baka silver jubilee jong ka KBB jong ka North East India hapo kansalong hapo Paris bernihat haka shiterik jong benai baar jong bentakas nem hajar pun riu te kini kilo kijing penbenah ka biadai bat ka jingbam te lakhot sngobaha ya barok ki fadar rengkat bat IMLA bat IMDC bat Isar Vincent pala bakin sngobaha ban lek ban bam jalang hang tai hayeng jong I fadar nang ta lakhot rengkat ru bat I pastor in charge barok ki lengdo bat IMLA jongi bat IMDC bat Isar Vincent kisengbahaban ya runglang hang tai hayeng jong I fadar hang tai dan nang ta nakabenta jong kinong kitkam jong ka federation kinong kitkam jong ka Nongstoin deses kinong kitkam jong ka Shillong deses sangrang ba Shillong deses kinong kitkam jong ka sangrang ba Juwai deses kin sngobaha ban lek lang hakantei hapo kajaka balapan kret nakabenta jong pi nakabenta hakantei kadara ka bak hamrit hangtei nakabenta kana ka jing bamja nang tala khot sngobaha lang ru yaki badai napo ka medical team bakin selek ban bamjalang hangtei hapo ka kamra la nek pandal VIP nang ta bad aka juga por lakhot yaki longkmi ki bala shakhot sngobaha naka senjuk ki sengkan thai Catholic Nongstoin Diocese yaki nang yalam jong ka seng samla napo ka Nongstoin Diocese ki bala shakhot kum kin baitis ki sngobaha ban lek ban bam jalang hang tai ka dara VIP nang taru lakhot sngobaha yaki volunteer bat paro ki bala register mentakasngi bagi sngobaha banya runglang hakatai ka dara ka bahe naka benta kijing bam kajong bam jasngi Nagaliang ka Paris kensi hak hasitrek banai baar japun reu kan sapenlong ka jing seng yalap amau long ren hakaba sewani yalap dai fra jobi namau klam kani kisnong kadon tang khat weying kabura mau kpa barukun ban mensim bekoi Kodonot bakuta mujisu ko Maria kanara pi Kristan aga kerteng ukpa barukun mensim bekoi amen Enyero yo Jesus Christ to selit bamsuk ba shondur nang shondur ngene ruwa tat nang ne po ruwa ka jingeseng no sngi hakaban sadon ro ka cultural program ka jumane sakramen kan sasdang shibaje tek habong shibaje kemur shibaje tek ki ba dan ba supang so sitom kadan ka medical kam hang tei kala balek hang tei nang ta ki delegates ki rangba bro kala balek bamja satai sport dara badan ka dara balik lai lang satai bro ki delegate